biya kamal kanur online tv kajan gwasa mijiram jidid gore be subscribe mijiram jidid ba gore jin bi ñu ak bagani ko kien leer ban nga jan gwasa me South Sudan nas ci ko kor jan dan diech chaka nang rew ci juba jan dan banaling shigam wi kon sura me tene tongwana ci tikare riyai nyal dan jan wi kapalosh ku kala wo juba ram kele ci ro yalaka ko balaram be jalat ramishal ka first lady chalad no ci first lady ni mama mera yen ma yardit jana te chop ko kor jandam di nangre wi juba ne to kor jandam di te kare wi ka palosh ci ka chop re wi juba jana ma chaladona karenyal kan nasato kan nastin jere kor endit en ci katum dak shikam ngena mo ler ka pin re nyal ka chop jere wi juba kan ni kor jandam di tin kono chanangan wi ni nasa to ka nas ti chiga karang kanti rewish ka palo airport kana nas tungwan ko kien ti ten wini ti nas tungwan ti jel kel karamadan enchal ke emeri ayen mayadit ugel rewish ka palo kana diatin chiga kan wini ke boss kana telpini ka tel gwas tosha michum ajen guyene ma gwasa mene diga ne ko on shubre wich ka juba ka jenero ka palosh chala do shi first lady che mo gwam shi na mi del kan dia la content chi gakre ka palosh ka nang den re wich ka juba jane ko ken ba cha je la do ka win bare wi ka juba ko ne ngwalung che ga kan wini kwal goro to de ne dia la content chi ke dia le re wini ken che ko mi sha to ne first lady ko bana ba nang re ka juba ka lwang den chukum South Sudan chelaro nas tungwan kinas ti shop kawero jaga jawure ka palosh te bari ga dan ogu tega ne rekondre ka palosh gwad metela putin ka telekon ko de humanitarian de kan loka ma de kan top antama shikana gor bane dial baga nan gwan ken ten content de ko chingten shika dor ken te shikan ga ban pinwal rajo me jaro ya dan inshallah mi jiram jidit ken channel me gore jin subscribe ko gore jin bi nyaabo ne ko ken biata kamal